Poštovani dan, dobri gledalci, dobrodošli ste u moj novi video. Što ste mogli vidjeti po naslovu u ovom videu, ja vas učim kako očistiti ananas. Prva stvar koja će vam trebati naravno je ananas. Morate paziti da nije prezelen, u ove točke žute njegove, da nisu prezelene nego da je ovako lijepo normalan, da izgleda lijepo. Druga stvar, naravno nož. Može biti ovaj veliki kao što ja imam, možete s nekim manjim, ali lakše će vam biti šta je veći nož i šta je oštri. Treća stvar je daska za rezanje. Možete na tanjuru rezati, ali ono lakše vam je ovako na nekoj dasci, da ne oštećujete nož i tako. Četvrta stvar je neka posuda, ja sam uzeo staklenu, ne mora biti staklena nego da je ovako veća jer se toga skupi dosta pa onda. Također zadnja stvar i ne manje važna je ovaj tanjur. Na njega ćete stavljati ovo na što budete očistili, koru i središnji onaj korijen. Zaboravio sam jednu stvar, da se ne biste zaprljali ako ste budala ko ja, stavite lijepo ovo i budite zaštićeni od svih sokova od ananasa. Sada možemo krenuti na sam proces čišćenja koji je jako na prvu ruku zahtjevan, a i na drugu isto zahtjevan, ali dosadan proces inače. Skoro da zaboravim, prije svega naravno operite ruke. I dobro ih osušite. Evo nas iz drugog puta. Htio sam reći, ako želite da nastavimo ovaj serijal, kuhajte sa Simonom. Naravno ovo nije kuhanje, ovo je čišćenje, ali isto s hranom. Ako želite neke videe s hranom, obavezno ostavite jedan like za podršku. A mi krećemo na čišćenje. Zapravo mi gulimo ananasa, ne čistimo. Dok ga čistimo bi ga prolio i ribao kao pustiti. Sad više nećete moći vidjeti mene, a vrijeme je da se bacimo na posao. Stvar broj 1 koju morate napraviti je maknuti ovo iznad. To je vrlo... Ispričavam se na ovoj tehničkoj pogrešci. Ali kao što sam rekao, prva stvar je... Skužio sam se jako trese stol. Ok, valjda će biti u redu. Dakle, kao što sam rekao, ovo se jako trese. U redu, odlučio sam snimati iz drugog kuta. Dakle, kao što sam rekao, prvo maknite ovu gornju stranu i odložite ove Sad ste maknuli gornju stranu koja bi trebala izgledati u konačnosti ovako. Vrijeme je da maknete naravno donju stranu. Uzmite malo više, dakle ovdje kojih 3 cm. Jer je ovdje dosta duboko ovaj korijen unutra. Dakle, imamo sada dvije strane odvojene od korijena. Sljedeća stvar koju trebate napraviti je nožem ovako ovdje kojih 3 cm rezat i tako micat koru ovako u tanke listiće. Dakle, da vam strana izgleda ovako.
Kad ste ovo očistili, lijepo maknite ove takozvane oči, jer vjerojatno izgledaju kao oko, a ne znam drugi razlog tog naziva. Ali da, vidite ovo crno ovdje. I to lijepo morate sve s nožem izvući ili maknuti nekako na neki način. I nemojte dopustiti da zaboravite neki dio, zeleni dio. Perite ruke. Da ste to napravili, vrlo je važno da primijetite ovdje gdje je ovaj korijen u ovaj krug. To vam je korijen unutra i nije jestiv. Mislim, je jestiv, neće vam biti ništa, ali jako tvrdo i ne može se baš jest. Tako da probajte si nekako označiti da oko njega prerežete sa svih strana. Dakle, kao ovako nešto. I onda naciljete u ovom pravcu, na primjer, kao što sam ja ovdje u ovoj crti, i odrežete skroz do dna. Zatim to stavite sa strane. Okrenete na drugu stranu, isto gdje sam označio ovdje kraj korijena. Ponovite postupak. Ponovno odvojite. Mogu sam ovdje staviti na tanjur. Isto tako ovdje sa ovih zadnje dvije strane ponovite isti postupak. I sa zadnje isto tako. Uzmite u obzir da ako ovo radite u kuhinji da će biti dosta soka vani. Tako. Sada dolazi jedan dobar dio gdje sa zubima možete ove krajeve malo pogludati. Ako su vam prljave ruke, ponovno ih operite. Sljedeća stvar, dakle kad ovo imate sa strane, korijen možete baciti. I sada sve ovo što vam je ostalo od prije, slobodno bacite i očistite si radno polje. Sljedeći korak je da uzmete jedan tanjur i na tanjur, dakle na jednom tanjuru imate velike komade koje ste prije odsjekli i jedan prazan tanjur vam treba na koji ćete sjeckati u male komade koji kasnije idu u posudu neku. Dakle, prvo uzmete jedan ovako komad i sječete ga u kratke, ovako, kratke kao komadiće. Zašto ovo radim na tanjuru? Jednostavno je lakše i sok koji izlazi van iz ananasa se ne upija u dasku za rezanje. Sada kad ste to napravili, ovo presjecite na pola tako da vam budu još tanji komadi. Kad ste dobili ovako tanke, uske trakice,
Položite ih sve ovako i odjedanput režite na male kockice. Sad sam ja tu s malim komadom napravio ove kockice, ali ako hoćete brže napraviti, više tih trakica napravite i odjednom režite sve, tako da budete brži. I sada samo ove kockice bacite u posudu. Ja ću vam ubrzati naravno ovo dok sve iskockam. Evo, to su bili zadnji komadi. Naravno, na kraju perite ruke i imate puno ananasa. Ako imate limun i nećete odmah pojest sav ananas, predložio bi vam da pola limuna odsjedite u posudu, tako da zadrži limun, ananas, da zadrži sjaj i svježinu. Kad ste cijelu posudu napunili lijepo, stavili limun, preostaje vam samo da probate. Dobar tek. To je bilo sve od ovog videa, ja se nadam da ste vi uživali, ako jeste naravno lajkajte video i komentirajte mi nešto dole. To je to, hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem videu, pozdrav!